Salam, salam, salam. Marhaba, marhaba, marhaba. In this video, or in this lesson, we will learn how to use indefinite pronouns in Tigrinya, essential for referencing non-specific objects or people. So join me to enhance your language skills. سناي مكتتال زنز صعبة أبنتات حزلكم قريبا له كلن دما قلطف لنا خنرينينا. indefinite pronouns كنقول كلنا بتجرينيا أنت أيو specific زي كونه مالتي كم حج زيارة يعني عم نزخونه سب كساته في خيلو أمانيل كساته في خيلو أمانيل تيله فلوتي مالتي تزمت زخونه سب جن نفلتيل لنا مالتي مرجعان هو لنا زخونه سب كساته في كم زخيل زارب لنا زخونه سب كساته في خيلو so جن menu رجعت أني أتعاطي كونان سلزي زيو نفسه كف سب زخونه سب ولا حدا كم زي تعتقد خلينا نقول كلنا أيو أما بزي آخر جمر زخونه سب كساته في خيلو anyone can participate نفسه كف سب بعلات فوتيو everybody loves holidays ولا حدا سب تليفون عملسن nobody answered the call جلست قلطيفو خيدو somebody left early قال نجر طعم ጨኑሎ something smells delicious ولا حدا زي تسمع يلن no one disagreed نفس وكف بعوتا انشبشيبو everyone clapped loudly زخونه سب كتصمبر خيليو anybody can join ولا حنتي ايترخبتن ولا حنتي ايترخبتن nothing was found حدا سب تمالي دويلو نيرو someone called yesterday من مخانو جنا يفلتناين حدا سب تمالي دويلو نيرو زخونه نجر تقامين anything is useful كل نجر صبق سرحيو everything works well ولا حدا سب نتملسي ايفلطون nobody knew the answer نفس وكف سب بحبار سحيقو everybody laughed together حدا سب تفيولو someone is missing قال نجر تسيرولو something broke down زغونه سب كعوت خيليو anyone can win كالق نجر زسرح يلن nothing else works نفسه كف سب عرفت دليو everybody needs rest حدا سب يعريويو وي حدا سب يعريويو somebody fixed it ولا حدا سب عايزكرونيو نعقو وي نعقا ولا حدا سب عايزكرانيو نعقا وي ولا حدا سب عايزكرونيو نعقو nobody remembers that نفس وكف بسلام آتيو everyone arrived safely حدا سب دغيمة مسلالو someone looks tired
ዝኾነ ነገር ኣብዚ ዝኸውን anything goes here ኩሉ ነገር ሙሉእ እዩ everything is perfect ሙሉእ እዩ ወይ ዝተማልአ እዩ ማለት እዩ perfect ክንብል ከለና ወላ ሓደ ሰብ ኣይሰምዑን ንዕኡ ወይ ወላ ሓደ ሰብ ኣይሰምዓን ንዓኣ nobody heard that ሓደ ሰብ ክፈልጥ እዩ someone will know ሓደ ሰብ ክፈልጥ እዩ ዝኾነ ነገር ይሕግዝ እዩ ሕጂ anything helps now ንዕኡ ወላ ሓደ ሰብ ዝረኣዮ የሎን nobody saw him ኩሉ ነገር ጽቡቕ መስል ኣሎ everything seems fine ዝኾነ ሰብ ክደርፍ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ክደርፍ ይኽእል እዩ anyone can sing ነፍስ ወከፍ ሰብ ፒሳ ፎቱ እዩ everybody loves pizza ወላ ሓደ ሰብ ንኹሉ ነገር ዝፈልጥ የሎን nobody knows everything ሓደ ሰብ ደው ኢሉልካ ነይሩ somebody called you ገለ ነገር ጥዑም ጨኑሎ something smells good ወላ ሓደ ዝኣተወ የሎን no one arrived yet ነፍስ ወከፍ ፍቕሪ እደሊ እዩ everyone needs love ዝኾነ ሰብ ክስዕስዕ ይኽእል እዩ anybody can dance ወላ ሓደ ነገር ዘይከኣል የሎን nothing is impossible ሓደ ሰብ እዚ ገዲፍዎ someone left this ዝኾነ ነገር እከኣል እዩ anything is possible ኩሉ ነገር ጽቡቕ መስል ኣሎ everything looks great ወላ ሓደ ሰብ ነቲ ፈተና ኣይሓለፎን nobody passed the test ነፍስ ወከፍ ብዓውታ ስሒቑ everybody laughed loudly ገለ ሰብ ስለምንታይ ምዃኑ ፈልጥ እዩ ወይ ሓደ ሰብ ስለምንታይ ምዃኑ ፈልጥ እዩ someone knows why ገለ ነገር ጌጋ ኮይኑሎ something went wrong ዝኾነ ሰብ ክመሃር ይኽእል እዩ anyone can learn ካልእ ነገር ኣይገድስን እዩ nothing else matters ነፍስ ወከፍ ሓገዝ ደሊ እዩ everybody needs help ወላ ሓደ ዝርዳእን የለን ወላ ሓደ ዝርዳእን የለን ወላ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ሓፂር እዚ ወላ ሓደ ሰብ ዝርዳእን የለን ወላ ሓደ ሰብ ክገብረላ ወላ ሓደ ሰብ ዝርዳእን የለን nobody understands me ነፍስ ወከፍ ሰብ ጽቡቕ ተጻዊቱ everyone played well ሓደ ሰብ ሕጉስ መስል ኣሎ ገለ ሰብ ሕጉስ መስል ኣሎ someone looks happy ዝኾነ ነገር ሕግዝ እዩ anything helps ኩሉ ነገር ብቕልጡፍ ተቐይሩ everything changed quickly ወላ ሓደ ሰብ ዝደወለ የለን ሎሚ ወይ ሎሚ ወላ ሓደ ሰብ ዝደወለ የለን nobody called today ገለ ሰብ ብልቢ ዝግደስ ኣሎ someone cares deeply
على سب حدا سب بلب زقدس الله كل ነገር ተዳልዩ everything is ready ቪዲዮና ኣብዝ ወዲና ያለና ሰሰናዩ ተጥዕሙና አኻትኩም see you on my next video